ispirit uma uhlambuluka siphelelwa ngamandla. Uma uvuma isono uyeziyaya isono siyaphelelwa ngamandla, kuqhamuka icases. That is why uDaniel wathi ayibona ukuthi akuhambi kakuhle. Waya uThixo esiya kwavuma isono ngenxa yefamily yakhe, ngenxa yabantu bakwabo, ngenxa yamaSrayeli. Uzobeka izandla ujumene ebandla uma ungasivumi isono. Uma unenhloni unqanza isono ngapha ujiwesula umlomo. Uthi awuphathaphatha, awuphathaphatha, kodwa uphathaphatha. Yazikhohlisa. Njengoba sikholwa asikholelwa umuntu, sisikholwa thina. Confessa isono. Siqhele isono sakho senzileyo. Siqhele isono. Ngoba ungcono isono sivele lapha uba kukhona umuntu uhlaze lapha. Ngoba siyovela sosegethela sezulwini. Isono siyavulwa. Uvuma isono sakho ube ne-crush. Uthi khona lo brother lona engathi senesitulo phe enhlizweni. Nenkonzo angisayiva kakuhle xa ingekho. Ngiyasipicturisha ngishade naye. Sivume sasono. Engabe ubiyela amadoda. Ngiyambiyela Nkosi, ngiyabhala ngiyambiyela. Uzwesiwakhweni ngenxa yelombiyelo lowo. Oh Jesus. Ukuba uyoyihlakala, ukuba kuyenzeka lapha kuwe ngaphakathi uzibone umthando ubrother othile. Sivuma isono. Sivuma isono. Ngoba ifeva uthewa sivuma isono uyophila. Ngoba kunezigulo ezikhona emzimbeni, hayiba abantu bathakathiwe, hayiba abantu bethu abathibone ingxaki sisono. Sono siyagulisa. Yabona umlwele wagula for 38 years. 38 years yonke. Ehlele cha uchibi. Engenamntu ngenxa yesono. Cinga wagula iminyaka 38 yonke ngenxa yesono. Ngoba isono siyagulisa. Ungabamamela abantu bathi hayi ivangeli yakudala leyo, hayi ivangeli inye. Yohlala ngcutheka sisono. Ngonwabi uthi uqhele. Endaweni ukhonfesa isono sakho. Ngoba njengoba silapha sonke sinezono zethu, sinendawo sibethekela kuzo. Ngokufleva each and everyone. Akhwethe umzalwane othina avume kuye okanye azakumfundisa